Ban kendo yau asset engineer jengka Central Division Piludi hak bang nila ayo keren yiki kam kiba lar kiken mau haki senam gudadap hau benai Desember nila ye keren berai nomba to Desember nila I ya ka jing dawa ka jongi paling bah tu ka spot inspection harkat bagi officer nangalian jongka PHE bat kumju do Piludi lewan lang bah dia ban le ino it ka sulok long round road mulai ingin nak benlen bah kasurok hau na Desember kelas dang bat ka kam kala ya shan idan I portion I batang kendian lesi lada ngambak latang po aspa meter ye ibana do po lat school hado te po main petrol pump idan ijin sa pending lane ya ka ba nalian jong ka tanat Piludi kam shumlalan pendam timenta kaski ngelewan ban ikran ya o asset engineer hang ni jongka Piludi bat habang ilai kran bat I ni sutho ba kini ka kam ka sateng de namar ba ia takho bat kui par department di habalai takho kumta kala penlong bau tu kontraktor pun haban I no shi tempor di ngila persang ban I kedu ini ski blada pen namar ba ka jingdon jongka election kim somla ban kedu de mentang ski ngiwan ban kedu ban budin bala kedu no day ban complete no ya kini ka project ya ka balas dang nado nanti na po kanyi mani jong ka bang presiden mauro daftar kini long round road untuk molot pom ya mai ni keren mentanga janmiet ngi songmen ban aliang jong new officer ula ai teka juman lang ya ka ba dak dum no la champion en pendap no ya kini ka portion ka barang saat yang mendala kumba aspa meter tinggal yuk bani keren ngi gunta bat ka benda ka baar ngi kwa ban ye kren la ne ban kentu leng ba kan dikalat pathai kubol ma electric media ya ka PHE department namar ngi namla ban len ba ka jing bha la ne jing jong surong ka shong sa haki pipelines kilong ki bakum no te kidu ki benda hang ti po jan ng Matthias Institute kidu ka leakage ya ka ba kedika na PHE le se ngalaban ong ba kam shimla pet ma di lada kalong kum ni om tang po Matthias Institute la ne ki pat ki benta kamut ke tu surok ya kabangi ki nong chong 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 mola ngila kemen le si tang si por kan ne lada ka yo lat ka om ban ksam ne ban ya leng ba tu surok tingi kentu ro ya ka tanat PHE maso ba pin pet ba leng ba department jong pi ya ki contractor ki matre bakano no kam ka batre ki de banlong complete but ki de banlong ni lanis kan long ka ba kanung kta ya ka surok jong Piludi tinggal ikre ini bentar tika nak liang jong u asset engineer ulah pular bang no la syam tio ngin sasdang no ika kam bat pendap no tika bentar ka baar ni phai ha ketika surok mauro ya ka ba kawan nanti no mau kenro di hantu po PEC Hoi mana ni kita ada ki komplain ni panggating tray ya ka ba kala penlong yo ba la ne kinong le chip dawai na tu ban ma di pum mat ta terkan te mentang le yo ban kren biang bat I di le thu ba ye ni surong hang tai ro kadang gajing ya takhu bat kan ni ka we pat department di le kren ba kum nom no ya kan ni ro pendap no bat ye ka gajing tray de uju kontraktor de duwe kontraktor bat ye kete lo kren shai ngi ba nado ketika lat sanker en pendap ban siang ik surok hado hang ne hapo ye mani presbyterian molai moro de kini jing tray ya ka bangi kmi lenti lemba ka jing budin ka jongi ban lemba ka jing sumkhya jong ni ka department nget ba ka snong molai kan sayo ban yo ya ka surok ka ba hapo kini ki tayo ki banwan le ada brai banwa de le jongi ngim de eting isu kentu ya ki kontraktor habo pisan me kam semua ban tray sani lane ban ai tika quality of work kade ban dan leng ba ka jing tray kam jong pi de tang ni